Game on! Dobro. Kad ne znam, evo Čolova bi upravo objasnio kako je mijenjan. Baš Shen! A kako bi Shenu mogli promijeniti glas? Znam, ljubavi, ali grizeš me. Kad si bila ti, beba malena, zvali su te si, vatrena, jesi neki svoj. Rita mi imala, vjerne noći bi plesala, plesala, I Shen bi plesa, Pas, pas. Viva, to, roka, idemo. Ruke gore! Vidi pes. Nećemo igrat više ljudi, nemojte me pitat za igrat, neću. Ne mogu. A daj Čola. A Čola, nisi na... A daj Čola. Evo 154 voćin, pa jedem ti Čola. Šta? Nemoj, molim te, ne mogu. Pa ljudi, svi hashtag evo 155 ljudi, evo, 155 voći, Čekaj, big donation. tako da mi majke rodi, tako da mi ostvariti, Če poludite. Ja ne vrem, pazi, ovo je Čola, ko da ga je progutao neki patuljak. A, da, Zvučnik, ja sam patuljak zarobljen u zvučniku, da li me čujete? Steki, hvala na donaciji, Luci, veliki pozdrav za vas, cure. Jučer sam bila na frizuri, kupila sam se u tornicima, frizuriku su paje pravice i frizerka mi je totalno cool. Noktiće moje, imam pupsa si napisao na noktiću, onako i šljokica okolo. Ako dođe ikada ste to iz šaka i sitovirat će si pupnu heavy goose, ali Šta si ti ispričao? Oh my god, ne mogu. Isuse Bože, ne mogu. ja, Bože, baš se neozbiljno, baš se neozbiljno. Isuse, ne mogu do zraka doći, Čola. A ti ne znaš koji je sad prvi svjetski problem? Znaš koji je najveći problem na svijetu? Zato što je meni pivo dulje podao. I kako da ja sad prelazim 50 stepenica da dođem do Ožujskog? Kad si bila Moram proći 50 stepenica do hladnog piva. Ja ne mogu, ljudi. to ti je napad za nas svako atletičare. Nemam ja moj šećer. Ne mogu. Isuse, kakav A vi manijak. ste tu? Gens, svih 160 nas je ovdje. Evo ga, 160. To je to. Svi 160. Mi gasimo streame sat vremena i ne... Nas 2158 ljudi na chatu. Oči, moje su usti kao čokolada. To mi se dopada. Hajde da ludujemo ove noći. Hajde zaljubi se u moje oči. Tvoje su usne kao čokolada. Gle, ovo opet mi ne trikava. dopada. Ja hladna, to mi se dopada. Isuse, ljudi, ovo ne mogu s vama, vi ste potpuno. Opet je stream riknuo, pazi. Nije, diže se. Diže se. Diže se. Nije riknuo, diže se. Isuse Kriste. Kako se ovo skine, ne znam, Hrvatska Games, moraš pitat Čolu, ne mogu do zraka, baš ono, trening fini. Kako se ovo skine, brate? Se ja, meni uši onak rikavaju od ovog Čola. Pa ću ti ja, brate, ja ću ti besplatno poslati igru, pošalješ mi 30 €, ja ti besplatno pošaljem igru. Šta je rekao? Šta priča? Ja ga Može, ja sad te ti nisam pošaljem kužila. 1 euro, ti mi besplatno pošalješ. Ja, Bože, Genc, odakle si pokupio tvoj smisao za humor? Ja, Genc, kada idemo kroz gradić, znači idemo kroz gradić, idemo prvo na manikuru, pedikuru, solari, moramo da budemo kao čokolada za kuhanje prije mora. Jel' tako, Genc?
Je. Redko da se umre, jebate, 50 minuta. Daj malo živnije, jebate. Znači, vi se uprava mudra. Idemo na dvojica grad, ima slučaj naučalo liku srca. Lečana neroza. Kontaž. Ne jebeš ti mene živu, sigurno. Ne jebeš ti meni živu. Znači, Genc ti je dao pedalu. Ali kad se rasvije. Ali kad se sa tim glasićem rasvije, nema dalje. Kore zločesti, znaš one mali neki ono. A puca stream, ljudi, znam, internet mi je u banani. Gotovo, moramo ugasiti jer ovo me žicira kad vidim ovu crvenu kocku na OBS-u. Teška srca, gasimo ovaj stream. Baš me užasno nervira. Ljudi, viću ne gasi. Ljudi, viću ne gasi. Čola viće ne gasi, ljudi su popadali već. Popadali. Pa nisu popadali, još 140 ljudi, kako je to popadavanje? Kako je to popadavanje? Pogledaj ti spik, brate Sparte, piše Sansen u čemu pubg. Di? Sparta. Pogledaj ti spik. Eto, koliko te ljudi voledu. Ajme, vidim se. Jao, ljudi, ne možemo. Ljudi, pa ne mogu pogoditi ništa, šta vam je, čovječe, ono, oči su... Meni rikavaju sluške, ja slušam kaj to mi cijelo vreme ide pup. A šta je, baterije ti mrtva? Da. Evo i to je čak. Evo, Čolo odjavi ovaj genijalni stream, molim te, odjavi ovaj stream. Ne, hoćete, evo. S ovim famoznim glasom, ajmo. Kak da odjavi, čekaj. Pa kako želiš? Joj Bože, pomozi. Joj Bože, ljudi, slušajte ovako, sutra nemojte izlaziti na sunce, su najavili jako UV zračni. Svi koji se sretnemo u solariju, nemojte, zato što koža puca. A najavili su iznimije da će povući, znači, svoje kreme za mazanje kože iz prodaje, pošto opada prodaja. Najbolje za vaš tenis da se mažete čistom gušćom mašću. Ja vam se zahvaljujem svima koji ste bili do ovako kasno na ovom streamu. Volim vas sve Čula, volim vas Sanse, volim vas Iva i volim vas Genc koji je sad došao, vjerojatno se probudio. Genc, molim te... Dobro jutro, Genc. Dobro jutro, Genc. Uglavnom. I ljudi viću dalje ne gasi, ali ja mislim da će sutra biti 40 stupnjeva i da je potrebno da se kompjuter oladi prije novoga pubga. Tako je, bravo, hvala. Nisam zadnje čula, ali evo... Da se kapetan ohladi prije. Tako je, pozdravite, pozdrav svima, hvala Čoli, simpatičnom, najjačem, najsmješnijem, ludu. Ma Čolica, jesi si zavrtila onako kosicu kad smo... Ljudi, uživajte, smijte se, budite veseli, vidimo se sutra. Ćao svima. Hvala vam svima. Ajde, puca, bak. I nećemo još odjavljati stream, to je to, idemo dalje. Što? Ne odjavljamo, gotovo, ajmo spavat. Ljudi, vidimo se, bak. See ya.